Ukui ni uthararire barabara-inĩ nene ya Naikuru guthii Eldoret muthiũrũrũko-inĩ wa KFA thutha wa ngari muthemba wa Toyota Land Cruiser iria yuma na arangeria uria wari Prime Minister Raila Odinga kwaga kurugama nyambo-inĩ iria ikwaritwo ni maabitha borithi kuona igutwaritwo na thibidi ya iguru makiria. Undu uria utumire maabitha borithi mecirie ngari iyo igukuite ekinaĩ na makorwo makihanyukania nayo makitie ing'ora magiteithĩrĩrio ni atwarithia a nduthi. Undu uria utumire ngari iyo irugame nao maabitha borithi makorwo mamihuhura maguru. Sisi tumekaa hapa masaa 4 juu ya huyu jamaa hapa hii gari. Tungependa kujua ni ya nani. Ameitiwa kubwa polisi ajali ajitambulishi. Kuona muingi ni wiyumiririe na njira nene handu hau maabitha mauma ngari ino na mauma mari na mishinga yao moko. Undu uria utumire muingi withare kanini na kanene. Anatolea raia pisto. Yo inafaa kweli? Yo si kumaanisha Kenya iko na wenyewe? Hiyo ni mbaya sana. Tumekasirika sana. Mi leo nimeshangaa sana, kumbe sheria ni ya mdogo. Juu kama mtu anavunja sheria anatolea paka raia piston. Tena anatolewa pressure. Mkubwa wa polisi tena saa hiyo anaitisha pressure anawekewa. Sasa nashindwa pikili undiwa tu watu wa chini ama sheria ni ya kila mtu. Haha niho maabitha ya metaborithirie kuri maabitha flying squad aria macokire gwikinyia na ihenya. Na thutha ucio maundu mahorera na muingi uria ugukite haha na marakara maumagaria ngari iyo makimeinagĩra nyĩmbo cia handshake. Kameme TV njĩtagwo Jenga Wambui.